hapa ni Sake kwetu. Mu mujyi wa Sake umuriro ukomeje kwaka. Ibitero by'indege za Sukhoi 25 byongerewe mu mujyi wa Sake. Kuva mu gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, ibirindiro bya M23 biri mu nkengero z'umujyi wa Sake biri gusukwaho amabombe y'urudaca. Ku rundi ruhande, kwamagana M23 Kinshasa bikomeje gufata indi ntera. Abagize amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo ariyo ECD ya Martin Fayulu na RGD ya Matata Ponyo bazindukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa bamagana umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Andi makuru yihutirwa na amakuru avuga ko umutwe wa M23 nubwo ukomeje gukorwa mu jisho na FARDC, uyu mutwe wa M23 wemeye kuva mu bice bitanu byose wagenzuraga. Aya ni amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Ibitero by'indege za Sukhoi 25 byongerewe mu mujyi wa Sake. Kuva mu gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, ibirindiro bya M23 biri mu nkengero z'umujyi wa Sake biri gusukwaho amabombe y'urudaca. Umunyamakuru wacu uri Goma yemeza ko abaturage bose bari mu mujyi wa Sake bari guhungira mu gice cy'umujyi wa Goma no mu gace ka Minova bahana imbibi. Uyu munyamakuru akomeza avuga ko ku baturage batuye mu mujyi wa Goma bafite ubwoba bwinshi kubera urusaku rw'amabombe y'indege z'indwanyi zabyutse ziroha muri Sake mu rwego rwo gukumira abarwanyi b'umutwe wa M23 kugira ngo badafata uyu mujyi wa Sake. Umwe mu baturage begereye Sake wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko abarwanyi ba M23 ari bo bafite ubugenzuzi hafi 1/3 cy'uyu mujyi, gusa nta rwego rudafite aho rubogamiye rurabyemeza. Uyu mutangabuhamya avuga ko ibintu bimeze nabi muri Sake kuko uyu mujyi wabaye isibaniro ry'ibisasu biri gusukwamo n'indege z'intambara za FARDC. Ibi bibaye mu gihe intumwa z'akanama gashinzwe umutekano ku isi kasesekaye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa gatandatu mbere ya saa sita mu rwego rwo kureba uko umwuka uhagaze ku kibuga cy'imirwano ndetse n'uko buri ruhande ruri gushyira mu bikorwa icyemezo cyo guhagarika imirwano cyashyizweho n'umuryango mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, kwamagana umutwe wa M23 Kinshasa bikomeje gufata indi ntera. Abagize amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo ariyo ECD ya Martin Fayulu na RGD ya Matata Ponyo bazindukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa bamagana umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Aba bigaragambya bari bafite amadarapo ya Kongo ari nako baririmba indirimbo zisingiza FARDC bavuga ko igisirikare cyabo gikomeye ariko gikeneye inkunga y'abaturage. Aba bigaragambya bavuga ko nubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ngariko iyo bigeze ku busugire n'umutekano bya Kongo bagomba guhagurukira rimwe nk'abanyekongo bakarwanya uwabashojeho intambara. Baragira bati, twaje kwamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda ruri gukoresha M23 mu kudutwarira ubutaka. Dufite igisirikare gikomeye ariko gikeneye ko tukijya inyuma. Ntabwo twitaye ku kuba tutavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko iyo bigeze ku busugire bw'igihugu cyacu hagomba kubaho gukunda igihugu, kandi nibyo turi gukora muri iyi myigaragambyo. Martin Fayulu na Ponyo bahagarariye aya mashyaka nabo bitabiriye iyi myigaragambyo yatangiye ku isaha ya saa 5 za mu gitondo muri Rond-Point ya Ngaba mu mujyi wa Kinshasa. Kuva umutwe wa M23 wakongera kubura imirwano, abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bakunze kwirara mu mihanda mu mujyi wa Kinshasa, muri Goma na Bukavu ndetse na Butembo n'ahandi bamagana ibitero by'uyu mutwe mu burasirazuba bwa Kongo. Habaye kandi imyigaragambyo ikomeye igamije kwamagana MONUSCO n'ingabo za East African Community ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu bazisaba gufasha FARDC kurwanya umutwe wa M23. Ku rundi ruhande, amakuru yihutirwa, umutwe wa M23 nubwo ukomeje gukorwa mu jisho wemeye kuva mu bice bitanu yagenzuraga.
umutwe wa M23 ukomeje kugabwaho ibitero n'igisirikare cya Congo FARDC. Uyu mutwe watangaje ko ugiye kurekura ibice bitanu. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'uyu mutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu ku itariki 11. Ni itangazo rivuga ko uyu mutwe ukomeje gushyira mu bikorwa imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu mu karere. Uyu mutwe wibutsa ko ku itariki 7 Werurwe wari watangaje ku mugaragaro ko uhagaritse imirwano nubwo FARDC n'abambari bayo batahwemye kuwushotora. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka. Rikomeza rigira riti M23 inejejwe no gutumira komanda w'igisirikare cy'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse na komanda w'itsinda rihuriweho rigenzura ibikorwa bya gisirikare kuza gushyikirizwa ibirindiro tugiye kuvamo ari byo Karuba, Muremure, Nyamitama, Nkingo na Kagano na Kihuri ndetse n'ibindi bice bihakikije. Uyu mutwe wa M23 usoza ushimira imbaraga zikomeje kugaragazwa n'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu nzira zose zo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora nanone uyu mutwe wasoza umenyesha ko ufite uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe cyose wagabwaho ibitero ndetse no kurinda abasivile bari mu bice uyu mutwe usigaranye. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.